Pozdrav svima. U ovom videu ću vam da govorim o tome kako hard disk može da utječe na brzinu vašeg računara i kako može da utječe na vaše performanse računara. Kad većina nas kupuje laptop ili računar, ili posebno kada kupujemo hard disk, dosta nas gleda samo kapacitet hard diska, što u stvari nije glavna stvar kod hard diska. Kapacitet hard diska nam određuje znači koliko je moguće da pohranimo podataka na hard disk. A malo nas gleda znači koja je to brzina traženja, odnosno vrijeme traženja na hard disku i vrijeme pohrane, recimo ili vrijeme pristupa, kolika je latencija i ostalo. To su veoma bitne stvari koje utječu na naš hard disk. Evo sada ću vam navesti općenito jedan primjer. Recimo kada pokrećemo neki program, neku igricu, vidimo da se ona sporo pokreće. Jedan od razloga je znači što nam je vrijeme pristupa, vrijeme pretraživanja na hard disku veoma sporo. I onda je hard disku potrebno puno više vremena da pronađe te fajlove od igrice, od programa na hard disku. I onda nam se dešava to da je veoma sporo. Dalje, znači, to ne može da sada razjasnimo neke stvari. To ne može znači da utječe na FPS u igrici, da nam igrica ne šteka ili ovo ili ono, to su neke druge stvari. Ali recimo vrijeme pokretanja programa i ostalo vrlo utječe. Dalje, recimo primjer kada internet pretraživač koristimo, dosta naših stranica je već negdje pohranjeno. I onda u slučaju ako nam vrijeme pretraživanja, vrijeme traženja veoma brzo, desit će se da je naš internet browser veoma brz i da veoma brzo otvara stranice. Znači, kada kupujemo hard disk, nemojte samo da gledate na kapacitet, gledajte i ostale stvari. Ako niste sigurni šta kupiti, koji hard disk, otiđite znači na web stranicu proizvođača, ili ukucajte seriju na Google od tog hard diska i provjerite koje su njegove brzine ostale. Trenutno bi znači najbolji hard diskovi koji se proizvode i koji su prisutni u prodaji su SSD hard diskovi, ali cijena SSD hard diskova u našem regionu i dalje skupa. Pa tako znači ako vam nije potrebno nešto previše, ako baš niste ovisnik o računaru, gameri, ovo ono, znači nije vam potreban još trenutno hard disk. Ali slučajno ako znači u slučaju da kupujete neki baš zvjerku, računar i7, procesor i ostalo, obavezno gledajte da tu stavite i SSD hard disk. Sva pitanja u vezi hard diska znači možete slobodno da postavite kao odgovor na ovaj klip, jer neću sada da idem u neke detalje. Hvala vam što ste gledali video zapis i nadam se da ćete postati moji pretplatnici.